Ibihe byiza rero kuri wowe bana natwe mu biganiro byinshi bitandukanye. Nshimiye wowe wamaze gukora subscribe kuri channel yacu, wowe ugenda uduha ibitekerezo bitandukanye muri comment. Nshimire wowe wumva ururimi rw'ikinyarwanda ukagenda usobanurira inkuru zacu ababa batabasha kumva ururimi rw'ikinyarwanda. Ndagaruka ku makuru atandukanye, ndagaruka ku nkuru ivugwa yuko inkuba yakubise abana babiri ndetse umwe agahita yitaba Imana w'imyaka 4. Ndakubwira yuko rero umwe mu bakinnyi b'ibyamamare muri Nigeria bamwita Jeje Okocha yafashije ikipe ya Perezida Paul Kagame gutsinda ikipe ya Infantino ndetse na CAF. Ndakubwira yuko umugenzi wapfiriye muri Nyabugogo, muri gare ya Nyabugogo, amaze gukatisha itike muri gare agiye kwerekeza mu karere ka Rulindo. Muri Gakenke inkuba yakubise abantu babiri barapfa ndetse umwe arakomereka. Mu bapfuye harimo umwana w'imyaka 4 nk'uko twagiye tubigarukaho mu nkuru zabanje. Imvura irimo kugwa mu bice byo hirya no hino mu gihugu kuri wa gatatu tariki ya 15 Werurwe 2023 yaguye muri Gakenke, yarimo inkuba yakubise abana babiri umwe arapfa. Mu mudugudu wa Mbizi mu kagari ka Nganzo mu murenge wa Gakenke inkuba yakubise Cyprien Musabyimana wari ufite imyaka 52 y'amavuko ahita yitaba Imana. Uyu mugabo yari afite umuryango w'abana 7. Inkuba yasenye iruhande rumwe rw'inzu ye ndetse n'inzu 2 zirangirika. Mu murenge rero wa Muyogwe mu karere ka Gakenke kandi inkuba yakubise abana 2 bo mu miryango itandukanye, umwe ahita yitaba Imana. Umwana wapfuye yitwaga Ndayishimiye Jean d'Amour w'imyaka 4 y'amavuko, naho mugenzi we Habineza Favorier yakomeretse ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Rwankuba. Reka ngaruke ku nkuru ivugwa yuko uyu mukinnyi w'icyamamare wo mu gihugu cya Nigeria Jeje Okocha yafashije ikipe ya Perezida Paul Kagame gutsinda ya Infantino ndetse na CAF. Umunyanigeria Jeje Okocha yafashije ikipe y'u Rwanda irimo Perezida Paul Kagame gutsinda ya Gianni Infantino uyobora ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi ari ryo FIFA, yari igizwe n'abarimo umunyabrazil witwa CAF. Ni umukino wa mbere wakinwe mu irushanwa rihuza amakipe y'abakanyujijeho nka rimwe mu bikorwa bishamikiye ku nteko rusange ya 73 ya FIFA iri kubera muri Kigali mu gihugu cy'u Rwanda. U Rwanda rwatsinze uyu mukino ibitego 3-2 urukomeza mu cyiciro gikurikira. Uyu munyanigeria Augustin Azuka Okocha wamamaye nka Jeje Okocha niwe watsinze ibitego by'u Rwanda uko ari 3 byose byabonetse mu mukino uko warangiye. Okocha w'imyaka 49 yakiniye amakipe anyuranye arimo Paris Saint-Germain ndetse n'ikipe yo mu Bufaransa yitwa Hull City yo mu Bwongereza. Ikipe ya FIFA yo yabashije gutsindirwa n'umunyabrazil bamwita Marcos Evangelista do Maria ariwe bita CAF. Uyu munyabigwi ukina umupira w'amaguru yigaruriye imitima ya benshi ndetse uyu mugabo akaba yaranyuze mu makipe agiye atandukanye aho yakiniraga ikipe y'igihugu ya Brazil, by'umwihariko akaba yarigiye aca mu makipe atandukanye aho twavuga ngo ikipe ya AC Milan ndetse n'ikipe ya AS Roma yo mu Butaliyani. Iyi kipe y'u Rwanda itozwa na Mashami Vincent usanzwe ari umutoza wa Police FC, wanabaye umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi irimo Perezida Paul Kagame, Jeje Okocha, Jimmy Maurice, Karekezi Olivier, Murangwa Eugene, Nshimiyimana Eric, Kayiranga Jean Baptiste, Ngabo Albert bakiniye Amavubi, Mateso Jean de Dieu utoza ikipe ya Kiyovu Sport ndetse na Nizeyimana Olivier uyobora Ferwafa. Nyina w'umuntu Grace uyobora siporo mu irerero rya Ruhago rya Paris Saint-Germain mu Rwanda n'abandi. Uyu mukino ni umwe mu yakinwe mu irushanwa rihuza amakipe 8 arimo
agize impuzamashyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi. Ikipe ya FIFA n'iy'u Rwanda rwakiriye inteko rusange ya FIFA. Iri rushanwa riri kubera i Kigali Pera Stadium iherereye i Nyamirambo. Iyi stade yatashywe na Perezida Paul Kagame ndetse na Gianni Infantino, umuyobozi wa FIFA, nyuma yo kuba yavugururwa. Nkwibutse ko iyi stade yitiriwe Pele yari stade isanzwe ya regional ya Kigali, ndetse ikaba ariyo stade yari mu minsi yari nkwibutse ko iyi stade ya Kigali regional Nyamirambo yari imaze iminsi ivugururwa kugira ngo izatawe ku mugaragaro. Kuri uyu munsi rero nibwo yatashywe na Perezida Paul Kagame ndetse n'umuyobozi wa FIFA ariwe Infantino, ikaba yiswe Kigali Pele Stadium. Iyi stade rero izajya yakirwaho amarushanwa menshi agiye atandukanye ndetse n'imikino itandukanye. Ikaba rero ari imwe mu mastade ari hano mu gihugu, nayo ikaba yarashyizweho n'ubuyobozi bwa FIFA mu rwego rwo guha icyubahiro uyu muri janderi mu mupira w'amaguru ariwe nyakwigendera Pele wo mu gihugu cya Brazil. Reka nkwibutse ko imirimo yo kuvugurura stade regional ya Kigali yatangiye ku itariki ya 4 Mutarama 2023. Mu byayikozweho harimo gusimbura tapi yari irimo ndetse no guhindura igisenge, kuvugurura urwambariro no gusiga amarangi ahagiye hatandukanye. Iri rushanwa ryakiriwe mbere y'uko mu mujyi wa Kigali hateranira inteko rusange ya 73 FIFA, ari nayo izemerezwamo Gianni Infantino nk'ugomba kuyobora iri shyirahamwe rya ruhago ku isi kwa 16 Werurwe 2023. Reka tugaruke ku nkuru ivugwa yuko umugenzi yapfiriye muri Nyabugogo ubwo yari ari gukatisha itike y'imodokari. Umugabo uri mu kigero cy'imyaka 35 yapfuye urupfu rutunguranye muri gare ya Nyabugogo ubwo yari amaze gukatisha itike y'imodokari. Ibi byabaye kuri wa kabiri tariki ya 14 Werurwe 2023 ahagana ku isaa 7 z'amanywa. Amakuru yizewe dukesha ikinyamakuru Umuseke.rwa nuko yari avuye mu karere ka Kamonyi agiye gutega ngo yerekeze mu karere ka Rulindo. Uyu mugabo agaragaraga nk'ufite intege nkeya ngo yagiye muri gare ari kumwe na mugenzi we agiye gushaka itike, amusiga yicaye. Mu kugaruka asanga uyu mugabo yamaze gushiramo umwuka. Abakorera muri gare ya Nyabugogo babwiye ikinyamakuru BTN TV ko bakeka ko yari afite uburwayi, n'igihe abandi bavuga ko mbese bishobora kuba byari inzara yabimuteye bigatuma uyu mugabo yitaba Imana. Umwe yagize ati sinzi niba ari inzara, ariko yari yinjiye mu biro arimo gukatisha, asohotse amera nk'umuntu wacitse intege, tubona umuntu arasambye birangira apfuye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kimisagara Kakayisa Jean Suvera yavuze ko nyakwigendera ashobora kuba yazize uburwayi yarasanganywe. Yagize ati kwa kundi abantu bagendana indwara zitica uwo mwanya ariko zigenda zica abantu, nk'indwara y'umutima, indwara y'umuvuduko w'amaraso ndetse n'indwara ya diyabete. Akomeza agira ati nko kuba yitabye Imana nta kindi kidasanzwe cyabayeho, ni ukubera indwara yari yifitiye. Umurambo w'uyu munyakwigendera waguye muri gare ya Nyabugogo wahise werekezwa ku bitaro bya Kacyiru kugira ngo upimwe habashe kumenya icyaba kishe uyu mugabo. By'umwihariko rero reka nshimire wowe ukomeza ugenda ubana natwe ndetse ukomeza ugenda uduha ibitekerezo. Nshimire wowe ugenda wumva inkuru zacu ukagenda ubasha kumva ubusesenguzi tuba dufite, ndetse nawe ugenda ubasha gusobanurira buri wese utabasha gusobanukirwa n'inkuru zacu kugira ngo
ubashe kuzimusobanurira. Turagushimiye kandi twifurije gukomeza kugira ibihe byiza aho uherereye hose mu bice bitandukanye by'isi, waba uri mu bihugu by'i Burayi, waba uri muri Aziya ndetse waba uri muri Afurika, by'umwihariko wowe uherereye muri East Africa, wowe uherereye muri Kenya, u Rwanda, u Burundi, Tanzania ndetse na Uganda, by'umwihariko uherereye mu turere tugize u Rwanda, ariko by'umwihariko abumva ururimi rw'ikinyarwanda mwese ndabashimiye kandi mbifurije kugira amahoro y'Imana. Imana ikomeze kubana namwe, turabakunda.